umusore yakundaga kumbe yifitiye akandi gakobwa bakundana. Umwe nyine ubukunda umuntu yarababaye shawo. Yarajyanye indabyo agiye kubwira umuhungu ko amukunda, asanga uwo muhungu yifitiye undi bakundana. Twitahire bya bintu si ibyanjye. Tugende. Umukobwa yarababaye, umuhungu yakundaga yifitiye undi. Mwibagirwe. Ndi kumva afite isereri yanyweye inzoga bari batezemo ikinini uyu mukobwa. Yaje kumwicaza hano Rishi. Muzanyano. Mama ari hano. Umwana yagiye ngo muri Saint Valentin ngo umunsi w'abakundanye. Umwana yahamagaye. Mama. Buretse gato. Sohoka mu rusaku yego. Bas 40-45 minutes में पहुंच जाऊंगा. Mu minota 40-45 ndaba ngeze mu rugo. Niko umwana yasohotse kwitaba mama wamubwira. Mu minota 40-45 ndaba ndi mu rugo. Taxi? Kugera no, kobwa baramushimuta. Kobwa baramufata babarara yamenyereye. Kubita umuceri. Bimeze bite yamenyereye abarara yabiriyeho. Naho ndibiri. Kibirara. Nibira rebe byahaza bitabi nibiyoga. Umusekirite wa hana vayo. Katurure. Mukobwa. Baragaterura. Nabarara bano barara bafite murumuna wabo ukunda kano gakobwa. Kandi murumuna wabo bagomba kumuremera nyina bagomba kwirwanaho. Mupampe. Mani murandemeye sidere cyaca ni cyane gito kigana n'uyu mukobwa. Hamagara nyoko. Ngaho hamagara nyoko niyo magambo bakomeje kumubwira. Ngo ngaho hamagara mama wawe. Intebere nawe. Turi umwana w'umukobwa ngo baramushimuta. Ariko bamubwira amagambo mabi ngo ngaho hamagara mama wawe. Bamukubise igumi. Mukobwa aratuza. Ya. Mukobwa nuko bamushimusemo. Kuri Saint Valentin. Abamushimuse ni bakuru. Bicana cyitwa Muhiti kigana n'uyu mukobwa Bunti.